NgakwaZulu ngesibongo entabeni zaseshowe noma emandeni ethempelini laseThanda inkosi ayibonge inkosi. Ngiyabingelela kubaba ngiyabezitha ngiyabingelela kubaba befundisi ngiyabingelela kubashumayeli komama bakhokheli nakwihamente engcwele ngiyabingelela egameni lonyazi lwezulu amen. Cha bangcwele bengithi ngizokhuluma umdalo wami sengiyiyouth endala kodwa ngibone isikhala mayikhala phansi ubaba uNgubane ngoba ingelosi ziyaloba lapha ekhaya ziloba okukhulu nokuncane ngase ngiyathinteka uma ubaba uNgubane ekhuluma ngesihlabelelo 100 esithi sobeletha sinethemba sobazala bephilile ngelinye ilanga bangcwele entabeni zasemandeni noma ngithi eshowe ubaba mkhulu sisensukwini zesikhumbuzo bangcwele ubaba mkhulu mayihamba lapha yana endaweni yaseNdulinde ehamba eshumayela leli ivangeli njoba ingoma kadisho ithi wayizule emahlane efuna mina nawe kuleli ivangeli mase ngifikile kuleli ivangeli mina sengidlala ngokukholwa mase ngifikile kuleli ivangeli sengixoxa umsebenzi kaShembe mase ngifikile kuleli ivangeli senginomona mina ngento engingayazi ubaba mkhulu kuthiwa washumayela eNdulinde ngenye imini baba mkhulu yakhomba uthi batabami uthi lapha yana kuyoba khona umfula uthi lo mfula batabami uyompompoza kuyoze kuphuphe umhlaba lapha emzini wakaManqele kunomthombo lapha ya opompozayo khona wakho nje ubaba mkhulu mayifika endaweni yaseNdulinde eyoshadisa emzini wakaSibiya bahlangana abantu eNdulinde bahlangana abantu eShowe bezobona umuntu wasezulwini abanye bembiza ngohlanya uma ibuka ubaba mkhulu enikelisa abantu laphana usayibona insizwe ezintathu uthi sanibona abafana bami uthi ningabakwabani nina uyavuma yedwa uthi bawese umfana ngaleso sikhathi uthi ngingwakwaShoba avuma omunye athi ngingwakwaMathonsi avuma omunye bebona umuntu wasezulwini abanye bembiza ngohlanya abanye bethi udimbusi zabantu uthi nina abafana uthi ngiyanibusisa namhlanje uthi niyokhula nize ngihudulwe ngeyikhumba uthi kubalekile ukuyiphatha kahle njengoba silapha bantwana sizoququmezela lokho ukuthi niyiphathe kahle nilokhu kuhamba kwaKaShembe kwaseNazaretha nifunde yathi inyanga yezulu lapha kuleli bandla kuzoba nezifundiswa ezikhuluma isingisi ezihamba ngezimoto kunjani namhlanje ngisukunyiswa wena baba uNgubane bekuthi baba uNgubane uyangena kule ndaba kanti ungena kwenye mayinkosi ilapha yana emzini wasegibisile emkhayideni kuneqhubu lapha yana bathi inkosi ulanga phuma sikothe nabalothayo liyabahangula ingungumahlombe yayisenhlangakazi ngaleso sikhathi bathi kwabambeka ingane nizogijima abangcwele kwabambeka ingane bedlala umdlalo weinkomo bewela ngeinkomo behambelele emashobeni einkomo bewela lapha yana efulele eqhubu yabambeka ingane yabamba yayifanga ngaphansi kwamanzi ithi mayisikhuluma lengane ithi ngaphansi kwamanzi yabona inkosi ilanga ikhuluma nengwenya uthi ingwenya yayiphamisa lengane yayibeka ngaphansi kwamanzi yabuya yashona nawo phansi okwesibili yaphinda kwaze kwakathathu ngiyagijima abangcwele okwesithathu bathi inkosi ilanga yayisibhodla umlilo isinomlilo ngisemehlweni bayamazoba kumadwayi nathi siyamazi simbonile kodwa inkosi ilanga yayingekho emkhayideni ngaleso sikhathi inkosi ilanga yayisentabeni inhlangakazi nobesho ubaba umbomvu ehlala phansi ukuthi uyasaba ukubiza igama lenkosi yangaleso sikhathi lapha kwaDube babenza isivumelwane nenkosi ilanga ukuthi mawunenkinga uyongena kulendlu ebese uyakhuleka ukhuleke ubiza igama lami ngiyakulizwa
uJesu bazalwane eBhayibhelini sithola ukuthi wayengakwazi ukuthi abe omnipresent, wayengakwazi ukuthi abe seyindaweni ezimbili ngesikhathi esisodwa. Bayakhuluma osisi bakaLazarus bathi uJesu kathi ukuphi ngaso sonke lesi sikhathi ube bewukhona ngabe uLazarus akafanga. Ofakazela ukuthi uJesu wayengakwazi ukuthi abe omnipresent. Kodwa inkosi ilanga yakwazi ukungena ngaphansi kwamanzi yakhipha undunakazi uMathwa ingwenya yamkhipha ngaphansi kwamanzi. Ingwenya yamkhiphela ngaphandle ayibonga inkosi. Mayelaphana babamkhulu endaweni yaseNdulinde kuqhamuka ikhehla lakaShoba uthi sabona khehla lithi ikhehla yebo uthi woza lapha uthi wabonakala udingile udingeni nababile nabathathu abebuthe abangcwele kodwa ngizogijima kakhulu liphile ikhehla ngeku yenkosi wayibizwa kanjalo ubabamkhulu ngaleso sikhathi lalisho njalo ikhehla lakwaShoba elalikushuma lukuhlambululi ephebelini laseMpumalanga uthi batabami sengidala ngevangeli bathi inkosi ubabamkhulu wayithi batabami asibekezele sengiphosithe sifike lapha siyakhona uthi batabami njengoba ningibona kusho ikhehla lakaShoba lithi ngiyayibona lengozi elapha uthi mina ngashawa ngishawela lobu Nazaretha sake sabizwa enkosini umhlongo khona lapha eNdulinde basibiza bathi basibizela inyama kuhlatshiwe bathi siphakathi sisidla inyama kade senza inkonzo bathi siphakathi bamemeza abantu bathi sebephakathi uthi sashawa sishawela lobu Nazaretha. Bathi baba kamfundisi uMathunjwa wadinwa lapho wathi mina ngiyinsizwa wahamba washona ekhaya wayolanda isihlangu sakhe wabhuda wabuya bathi masina akwenziwa lokho wenzuka ethi ushembe usuyinazaretha. Lithi leli khehla lakwaShoba ngikhuluma ngelinye ikhehla njalo lithi leli khehla lakwaShoba lithi ngeke yenkosi anginabo abantwana ngifike sakwazi sami uthi kodwa manje ngiyabona vele ilanga selishonile ngeke ngisakwazi ukuthola abantwana uthi ushambe ukube mina angithunyanga ezulwini ngeke kuba bathole abantwana kodwa kuba mina ngithunywe ezulwini abantwana ngizobathola. Bathula abantu bambuka babamkhulu bathi hawu noma ngabe ke uthi izinto ziyafana kodwa kwazi ukuthi ikhehla nesalukazi singathola ingane uthi kodwa ushambe umlomo ongathethi imanga uthi batabami ngithi ngiyanikeza ingane uthi ngelanga engabona ngalo umakoti ukuthi usiyakhululeka uthi angiyohlabelela isihlabelelo esithi sobeletha sinethemba uthi ubamba imbuzi intondolo Shoba umehla kwesibaya ebese ubikela abantu bakini wathi mayibonakala emobonakala losalukazi ogane kwaShoba mayibonakala esemuhle bazithi izalukazi zakwaShoba zithi noma kuthiwa kuyafana kodwa akwazi ukuthi isalukazi singathola umntwana. Uma seyishayile izinsuku zokuthi athole umntwana logogo wakwaShoba izalukazi zahlangana ngamakhanda kwabizwa abantu kwabizwa izinsizwa kwathiwa akuvinjwe ngazonke ngoba kwakuye kwenzeke ma umuntu elunjiwe ethakathiwe angamtholi umntwana kodwa mkhambazana uqamu athethe uqamu noma ibanda noma intoni bavimba wazala umntwana. Ayibonge inkosi ngoshambo njalo bangcwele ngabe ngiyaqhubeka inkonzo akuyona yami inkosi busise nikuzwile kuze kube phakade amen.